me de friend no mon konkope sedi akondwa bi wa santeman mu na mon fa mani ni because wa force so pa akondwa di o di chiri yesi ne tiri so e na yasoma so na se borga ponche enti mon kopa akondwa bi mfa man na nana no mo na nya dini nana na dia jafra bewu amakom jezi anya de beba so akyerese asoso nse hunu so ache wote bono o de akondwa kwa yin kwasa foro mu gwa sante region ho no de na mo ayen wa sante region ho anyemfo mu di omuti ekwase hye ye manhia no die bibi papa na san krofo wei atim di abro mu kro esamfuni se mu ekwase asem ni nasty things ana anyemfo wei no eti asante region ho no mo ye de nyema papa bi ana anyemfo mo ko hia wo manhia ho no di adwene ana omuti medwene eye asante man ho mo se mo tisika kokko so mo wo sikaga ena mfuturum mu wo sikaga eti atechem enti kwati broni hu se wo santeni no wo so no de oni ni broni onu broni ni hoahoa ho a na wo hu se wo je santeni a wogimi se be santeni a wogimi won dwene santeni won penkoso ena di broni oba santemam twampo akwase yampanyini edi ade papa bi na broni no be na santemam modi ni twampo no ono de be se wo gold di ko no kuro nkoko ye ni kuro ye abuofunu asiafo samo dwini ko achiria ukro me ya teche wo so tisika da so na sika de na ye de ye de na chese wo sika eye den na chese wo sika e de bibi papa ana akoso wo Asante region ho otumfo education found no e wo mo aye de ma wo mo enye obia na ye de ma no enye obia na ye de ma no ya chema abusuafo ya chema ahemfo abusuafo ahemfo mu gumanhia ho no omu nkrofo na mo che otumfo education found no mo no enye vulnerable people a omu gu abonten no enye omu ana otumfo education no empower wo mo ya ahemfo no mu gu ahemfie ho na no enti den otumfo ye ma Asantefo o ti play mu do akochi abrofo ene otumfo ye ma Asanteman ene no otumfo ye ma Asanteman me ka kire mo ne Asanteman mu hene aye na kotokwa hene Asante hene onko jira IMF bien ko sana hwimfa ma Ghana politicians ni we should that tactical games no e di preach se di nipa agene e yentro arafo we Asanteni anu ama pia no esu na wasere nyame ama otumfo osietutu otewe ni kurukan ma so iboni din a na ya boye mu ase arafo enkofo bia samba ejuo mo ho on social media tempempem kwa ni nyina eye otanhuna wode tan eye Asante dodo womo eni sade oso entakrache na arafo ensam no eni saying yana na otumfo osietutu ebeka say no court in Ghana can overturn his verdict and afi National House of Chiefs omunni authority over him na sansem wei na atamfu bia omunye wo madwen se sebe omobeboro akọ omanim na omasua de ka se ene na 1992 constitution in Ghana no a govern the whole Ghana no so mfa so say customary law ebetumi abegina wo aka say no court can overturn his verdict na orofo ane eyeyu ona na no kura no a osori atia no wonim se eye saa ene tie ebra ye form eye Ghana no na Asanteman eye wo man tie Asanteman ede ne ho kodom oman a enei ye frɛ se Ghana na wo wotemu bi edoto ayampia no wamfani tumi nyina nkoma oman Ghana. That is why you declare otumfo osietutu as a unique king in Ashanti tiene ye. So otumfo a unique king in Ashanti a chieftaincy act e declare no as a king in Ashanti no no enditie before say Ghana ebeye Ghana no na menhia has a court tie menhia no no ankasa e wo no own court ewo menhia enti die otumfo ede na no beka ana asɛm a otumfo ne nanan matrankonwa ebetena se a omo beka no no court can overturn it na tie aye chief National House of Chiefs de na okan ya monte ase no montie ene say National House of Chiefs aye statutory body na eno no ebeto eye ahensem mutie ebeto ahensem na ahensem ewo ho ena otumfo na ye head of National House of Chiefs mutie na mutie ni enti sa asem bia akoso ewo National House of Chiefs a ye de kwakire otumfo osietutu e ma ne take the final decision enditie obi a ono ye the head a yentimi ensa ne ho
Emfa Assemblia Metua Bonteno. Oka say National House of Chiefs has no power or authority over him. Why do you cry? Tie, order and someone make a chiri whether you like it or not. Your politicians, they know it. They know it is say, Niamokano, they can do nothing about it. Say, Otun for Ose to two court, ebetimi overturning in the Yeah, I to this TV. Which video ya ye hwe ya. Ye nua bema o ya sibio, o not nani. Eno ase hwe me asante fo mo me fa bibi serious o. Mo ma ye fa bibi serious na nema bi wo ho ekoya enye. Ye te ha ene na ase tutu fa sant ye kan se sampasem obutam ne hwade ko si nani mo. Papa ya ka wie o makoyi hene wabetia wodi ne hene wodi o cheze bokọ wasundue ni abotre kwanso. Ye nua bema video di ka hwe yi ya to so hwe ye no ye nua bema Hayford wodi ka ba media isu na wo pe akan enkabomu na ye nyina ya ba ko wo ka sam obi ko the platform so na omuno nyina ka ene na abrofo hia na santo so mo to mane wo se no wasiesie na sumdue bo kana ho abakwasam kama sampasam waka ne mpenu aka kama mema beka bi ono Hayford be ka sampa anya abrofo me na fanafo na de na tete wo sampa compare abrofo e de obi wo sampa na ka na fana wo buru ni ubate akwabe be kan wo be soriti a na do ma wan sorenti na obeke kansam sanana enema wani we ya ni kwasa wo ka sika dwase wo kan wo kan ensem obeke kansam bebre sampa asam wo kan kan na se tutu aka sampa asam awie dukuro wo sini hina awie e de be ma we sa te wo kansam wo yo kasetia santema hemfo Hayford wo kasetia santema hemfo me kan jo si ye na nado ma hen na so bi kasetia na oyo hen po ba ko o ba si nyina ye nka bom ni ye nyina ye support abeto kasetia ye bra na se tutu ka bi atia ne hemfo sadia wo hemfo sisi hyenate enti dia ban obi fa na ye ha Hayford baby a wokika kwa no hu de baby a wobo kwa no hu de woko bunko to dwa pa ache woda wako sebo ne fache wa hemfika sia da ade wo ye no de wobekwa akire o project no peace that's a peaceful way ya admit no in the best way nya kana se de den kabomu se no de ga has en kabomu no en we be perform no be kire na adwene obina najima bedo ye sei wa ya hempo kase asante ne so ba yeso wa ye sei ono so wa ye sei obi ya kana de ewia bakwasam no obi akotas no asua na de na wo beto kase tia sampa man hene na na samajafla asa kase tia am bia ka opem so ka ko na mebisa wo be so kwa hemfe kase akopa cha oda just try to get away with the man who's down one. Not something my best so. I didn't obey. A something my best so then I obey. Just try to get away with the man one share. And so I can't change. Obi can say Obi monochrome hini dion. Tabia me can na mekan mesaka biom. So ko brum memu because the yin dosu wa hina. Me meyi na najma badwa jo hini bia. Me na najma badu ajo hini bia because we the kuro ne manfo o project na won se kuro ekuro no ofiri onye ho no ofiri onye ho no ofiri eso so hwe obi asase bo fefo asase wote so hwe de we say no wo efo de ya be ka ma ehu se ye na najma badu bo fefo asase no wote so e na ye kuro so we fefo asase no wote so. But is we the way the kuro we ye ma bro ai do ma ye fe wotina hinia mu hu se na hinia na ebe eno na ewose mu ma ye hu na se wo begina ha be kasa tia santemawura se wo hene 67 na hena sintidian empunto be na waye na do mama mu mebu se wo he for se empunto be na wo bro mamu ho hwesunya na regional hospital ka siente se obi yare je transfer ni firi ho
ade ne ba ayi aka se konfa no chi amfa na ma obewu o hwe hospital kese ente se usola simpuntu oban efiti doma eba besisunyane hospital kese be na wo ho ye pa ko fi doma woni ani dogu grade ne ba no na hospital kese ye de ne ba sunyan no ho na hospital kese wo hu se puntu ne dia hen ye ka so hena pro bibia puntu ne dia hen konfanochi si wo no enya ban bia na sima konfanochi o nya ban bia na sima sante hiro na sie na ban ba je ye so wonuma na waye ne ye be sisa amiri yana na sante hiro ko konfanochi hu se da bi enfunso aha yese nyeso wontimi yo betem pintie so ma kayoyofo nyina atua bi kuma so mo ne nam ko ba nyina atua bi se ye de ye konfanochi ye Yuko konfana chuka diani hospital akasia ekaga na hospital akasia ho yetimi twafo bi efiri ha e de nefiri kwalebu na naba sante e naba konfana chi yetafo bi efiri konfana se de kwalebu 37 minute hospital ye de nefiri ho na naba ayi konfana chi ne bibia o senya aye kasia ene empagya ne asia ayi asiesie aba ho nintia tinase tutu ni wo ho ebesrai ema asantema nyina se ye nyina yamwa ne nye ne yampa omaboa ye ne ye enu na kyesa mo hine ya ade o enu na kyesa wo hine pepuntu amakro yesi puntu ne de ahe no ma ba betrans na wo kasati asantema awura se won pehwe ma asantema youth ni nyadwuma he for kaswa no gwagwa wate program one na wo trans na wo hye se go back ekotrans hye ne ye na safabra Kotras yam pempuntuo ene kabomu. Kotras yenya ne hihye foforo. Na nya kasa twetwere we. Mutibi kasa ntia santeman emfa ho ni. Mutibi kasa ntia santeman emfa ho ni. Hwebrumam kakraka. Fatonie kakaka sunyanne nkura kase ewe sunyanne regional hospital obi yare ne de kwaje transfer ni fewo hwe hospital kase ente se enu de wonka chewo se yan pesa mpuntuo ni mara enu waye no kuro yi yana na ba ni kuro de waye ni ye pan hospital wasino enti minya hwe wo ho enti obi yare de transfer ni fewo de naba aya moma yansua de kakra Mama bakwa samna ya kaminua yemfa nya sam Hayford do hasia no na ye wonka sentie obi wonka bi ma obi uka ne fa maka ne fa uka obi abaso no acha nadwe yempempuntuo yempenka bomu yemma ya hensam hu hiaye se de ewura na setu kasa wo asantene mo asante sam hiaye yemma mpuntuo ma enka bomu aka unity se na se de na wo be no na wo be ka se twetwere se ya nwa be ma dabi we de anya die nana do ma hene ye no ye puntuo wo na djuma saa so na setutu ene santema council de omo ye no obi ye puntuo de amana djuma enti metrase kasanti ahemfofo 67 nyina na sa ho baba asem ye bekeka wa de wakwa na ko fasema blon aha etu des tv nanda no shama subscribe video no wi anu shama mansanyi na hwebi Komansa shana wacha wajasu ndina botre bakacho sa ha yesu ba kwasam kana mamre chief sense yen fon komo ne din hase kwacho video so anu aboso se na be ya de video tuma benya bia hwe ya ha ye kasa tia obanyansafo ya siti asemu na fa tukoto dwum ti asemu na that's wonya bia ka chinchirima nya kasa twetwere yenka bomuni asundue yenye ntue mu se ye wahempo bi wo ha Ghana ha so chen Ghana ahemfofo nyina gitum na wo so hene enko kase wanya ntu na de kasa at the time na ya obeba da bia se ya menu be shia ya de che papa bi bronfo nya mabri mama imam ka cha imam fefe ansante ma de she bronfo de she anana meje wakode amto so me ansa menu be she da bia e wo to the steve